Kumpipate khatna bung somni leni zolnei mikaya in ahab alvau hil huan kumthum sung Syria te le Israel te kidolo in a om uhi akumthum kum in hichi ahong hi a Israel kumpipa kyang a Juda kumpipa Jehoshaphat a ho sukhi Israel kumpipan a sikha te kyang a Ramot Gilead khwa eya a hi chi thei napi a bang chidan a Syria kumpipa khut a pan sut khelo a mokom ihi wa oi achi hi Jehoshaphat kyang a Ramot Gilead a galdo ding in keito nahong kwandiam achi Jehoshaphat in Israel kumpipa kyanga keile nang kamite le namite pumkhat ihi wa kasakol le nasakol pumkhat ahi ve wale achi Jehoshaphat in Israel kumpipa kyanga tuni in topa thudong in chi in kahon ngen ngen achi huchi in Israel kumpipan zol nei mi zali samkhom a akyangwa Ramot Gilead khwa do ding in ka kwanto diam kwanto lo ding achi ama kwanto in topan kumpipa khut a ahon peding achi himale Jehoshaphat in hiai a topa zol nei dang kwa hiam bek idot ding omlo hia achi Israel kumpipa Jehoshaphat kyanga topa hon dot sak ding mi khat imla tapa mikia a omlai ve o himale ama kahwa hi katung tang thu a hoi lo lam lo ngal again ngi ke achi Jehoshaphat in kumpipan huchibang in achi ke hen achi huchi in Israel kumpipan heutu khat asama kintakin imla tapa mekia vapi ma di achi Israel kumpipa le Juda kumpipa Jehoshaphat bel Samaria kongpi lut na ge phaizanga kumpipa u puan in kithuam in alaltut pha tuak wa atu wa zolnei teng in ama wa thu again uhi kena tapa Zedekai in sik kite abol saka topan hichi in achi hiai te in Syria te mangthang sip khopin nahi seding achi ending chi in achi huchi in ama huchi ma bang in zolnei teng in Ramot Gilead a vaho to un in la valo ching in topa kumpipa khut a hon topan kumpipa khut a hon peding achi chi in again uhi Mikaya samdia sol a ompan akyanga ngai di zol ni ten thu khat satin a hoi lam in kumpipa kyanga thu again chiatu again hit sa bang un gen sam in la a hoi lam in vagen in chin angen hi Mikia in topa hin bang in kagen hi topa kakyanga again ma bang ama again ma kavagen ding achi kumpipa kyang atun to in kumpipan akyanga Mikaya bang makia Ramot Gilead khwa do ding in ka kwanto diam kwan lo to lo ding achi aman adonga kwanto in la valo chingin topan kumpipa khut a ahon peding achi kumpipan akyanga thutak kyalo ngal ka kyanga topa min gen lo dia topa min gen lo dia bangza ve a hia ka hon kichiam sakding achi aman Israel teng chingding nei lo belam bang in tanga dalzak in kamuhi topan hiaite heutu ani takei wa michi ama inchiata lungwang takin apai hen achi Israel kumpipan Jehoshaphat kyanga katung tang thu a hoi lo lam kia lo ngal a hoi lam him again ke ding chi ka hon hil a hi ke mo achi aman hoi jakin topa thu ngai khedi topa alal tut pha tung a tu wana mi pi teng atak lam le velam a ding te to kamu hi topan Ramot Gilead a ho to a gala sidia kwan ahab kun zo ding a hia achi hi khat in hijibang in midang in hijibang in achi u huchi in kha khat a hongpot a topa ma a ading a ken kakun zo ding achi hi topan akyanga bangineta achi hi aman kawaho dia azol nei teng muka kha zuaw thei kawaswak ding achi hi aman vakun ma in la valo ching lai di na valo ching lai ding vakwanin la huchibang in vahil vele achi hi hoi ziakin
tu in nga in to pan hiai in azol nei tengmuk ka kha zuaw thei akoi a natung tang thu hoi lo lam to pan again hin ta achi hi huchin kena na tapa zedekia in ahon nai a mikaya biang ahong beng a topa kha in nakianga thu gen ding in ke apan koilam a ahia apai achi hi mikaen nga in dantan sungil a kibu dia nalut ni in na thei ding achi hi Israel kumpipan mika pi unla khopi ukpi pa amon le kumpipa tapa joas kianga paipi non un achi hi kumpipan hi chi in achi hiai mi swangkula khum unla gal muang a ka hongpai non masya gim thuang na an le gim thuang na tui na pia un achi hi mika in gal muang a na hongpai non le topan ke zang a thu gen lo a hiding achi hi ama in no mi pi te o na vekun na za un achi hi a hapsi na huchi in ramo Gilead a Israel kumpipa le Jehoshaphat a ho to u Israel kumpipan Jehoshaphat kyanga ka kibo lamding dia kido na a ka ho to dia nangbel na kumpi puan sil in achi hi huchi in Israel kumpipa akibo lamdang a kido na a ho to hi Syria kumpipan kang talai tung a heutu som thum leni akianga Israel kumpipa kialo ngal mineu leng million leng akwama swal ke un chi in thu apia hi kang talai tunga heutu ten Jehoshaphat amu un hichi ahong hi a Israel kumpipa ahima ve achi u huchi in swal tum in ana umtawa Jehoshaphat akiko hia a kang talai tunga heutu ten Israel kumpipa ana hi ke chi athei u hi un athei un hi chi ahong hi a adel layu anukinung hei san u hi mi khatin atup tuam nei lo in athalpeu alai a Israel kumpipa aki thopna kikal tak a akap khata hi huchi in akang talai holpa kyanga ki hei in la sepai te la ka pan hon pot pi in kaliam achi hi huai ni in kidona athupi ma a kumpipa akang talai tung a kingai in Syria te lam nga in a opsuk a nitak lam in asita a aliam na apan asisan kang talai sunga aluang hi nitum kwan in sepai te laka michi ama khwa a michi ama agama pai vekhen chi in athu apia apuan khia athu apuan khia khi huchi in kumpipa asita a Samaria khwa alut pi wa huchi in Samaria a kumpipa avui u Samaria khwa dil khat a kang talai asilwa kutopa thugen bang in uiten asisan aliak siang wa agalwan leng asil siang u huai dil bel ki zuakte ki silna dil a hi huchi in ahap tan chin dangte a thil hi teng sai ha in la lamte khosa teng Israel kumpipate khangthubu te a gel a hi keimo huchi in apute kyanga ahap a imuta a asikin atapa ahazia ahong lalta hi juda kumpipa Jehoshaphat Israel kumpipa ahap lal akum lina a juda tunga asa tapa Jehoshaphat alalpan hi Jehoshaphat alalpat in kumsom thum lenga a hi a Israel Jerusalem a kumsom ni lenga vai ahom hi anumin azuba a hi a ama silhi tanu a hi apa asa lampi to teng atona pialsan hetlo in topa mitmu in thil hoi a hi hima ale mun sangte alamang ke a mun sangte a mi te ki thoi lai in gimlim aha lai u hi Jehoshaphat in Israel kumpipa to kilemna abol hi huchin Jehoshaphat tan chin dangte athil hi theidan a hi lat thute agal do thute juda kumpite khangthubu te a gel a hi keimo apa asa damlai a pasal ki zuak omlai te agam a pan adel khevek hi edom gam a kumpi pa a om ke ya thunei na piakson mi khat invai a hom hi Jehoshaphat in offer a paya dangka eng poding Tarshish dongte abol hi himale
Ezion Geber mun a longte asiat hit vek ziak in aho take hi huji in ahap tapa ahazia in Jehoshaphat kiang a nasikha te to longte a kasikha te kwan khom leu ake achi hima le Jehoshaphat in lem asake huji in apute kyanga Jehoshaphat ai imuta apute laka apu David khopia avui wa asikin atapa Jehoram alalta hi Israel kumpipa ahazia Juda kumpipa Jehoshaphat alal kum som le sagi kum in Samaria Israel te tunga ahap tapa ahazia alal pan Israel te tung kumni alal hi topa mitmu in thil hoi lo ahi anule apa lampi totte nabat tapa Israel thil hi hial sekpa Jeroboam lampi totte aton sam hi apa hi teng hi in bal na asem in abia topa Israel te pathian ahe sakhi